la ekhaya kuphoqa izinto ngenkani mina ngisho ngoba kuthiwa usuhambe wonke umhlaba akwenzeki lutho futhi usulahla ithemba lomuthi impumelelo uyithola ngenkani hayi mina ngiyakuphoqa ngenkani kahle isidlubula dledle mina isikhathi senyama safele emazweni indawo abantu zakhulumisa khuluma kwami kwahlula iphoyisa cha hayi cha sibheke sakholwa namhlanje hle sizobesho angaze ngabona inyanga negodle e-more than 10 yasifikanga nje kulezi ezinye lezi ngala lezi engabona wena ebusuku kuphela hayi lezo hayi lesiyeke leso hayi kulungile mina sengizozwa ngawe bese sifika sizokhombisa abantu imuncu sizokhombisa abantu izinto eziphilayo yonke into ikhona mina yabona lapho doda kufanele nginike wena ikhamera ubatshengise kahle kubalula uma ubatshengisa wena mina ngizohlala nje la uzobuya usubuye lapha ikhamera ususivezela ngingajabula kakhulu ngoba sifuna ukugqugquzela into obunyanga ukuthi zikhona inyanga khona inyanga eGoli zikhona inyanga eThekwini zikhona inyanga kaMhlabelingane umhlaba wonke inyanga zikhona wena usuke uyiqhamukele ngomqondo wakho kanti futhi nabantu abarobha abantu bakhona ngeke sikufihle lo bakhona abantu kodwa ngoba sengishilo nje ngathi mina mawuza ukuthi kukhona la ushoda khona nginamafutha lapha mfowethu la mafutha akwenza ungayona inyanga ushintshe ube inyanga madoda kodwa why umuntu avela aze kuwena ngqo azoyithola le nhlahla kuwena umuntu odinga inhlanhla angazayi kule unyanga njalo ukuthi phela ngithi lento engisho ukuthi angiharishi imoto ngibonakala engconywana yes iyangishaya leyo funa ningifundise nje uba mina ngwasemakhaya ngazi ukuthi kuharishwa kanjani le moto uyayibona ngoba manje lento igcina idida abantu ukuthi abantu babona ibhodo eliqonsa abagijimele khona ngathi khona into kanti into kayikho into lapho ishiye khona baningi nje bawele bayemazweni angaphandle abantu ngibuye ngibatshenge ukuthi na impilo la kini manje umuntu mefuna ukuza lekhaya wenze njani indaba zama direction mawusegoli usebenzisa irank Wanderers okay ugibele itaxi eya eBhambanani eBhambanani ugibele itaxi eBhambanani ubatshela usale Danish Tavern okay nali Danish sufikile kini musethekwini uyarapha erank eWMCA ufike eWMCA uthi wena uyeBhambanani uthatha itaxi and then bese uyatshela usala uthi nje ufuna kwa 2+2 ema-taxi ngathi sekwaziwa kakhulu lokho kulula kakhulu uthi uyakwa 2+2 nesigadla senyama safana manje ngikwazi ukufaka online vele ngithi 2+2 enza njena ke shaya lapha na uthi ugoogle uthi Dr 2+2 okay home izovela ikubekela ekhaya phakathi uthi umbuza phela ngoba umculo thizeni uzoke esaba ehambe ebuza ka 2+2 uthi hawu uyapha 2+2 boze bambone yabo boze bambone umuntu avela ashaya into yakhe afike ngqo kunjalo nje and then bese ke ungithinta mawungangibingelelanga nje uvele ufone uthi ucela ukungibona usuku oluthile uhlala odabeni singabingelelani hayi ngoba singahloniphi siyahlonipha kodwa umsebenzi sihloniphe nesikhathi kahle cha doda sabonga kakhulu akube kuhle sibona nje ukuthi isikhathi sakho usivezela lezi zinto lezi abantu phela bakhola ngokubona manje babenza kahle impela ngoba bashayiwa abantu emhlabeni ngabe uthi basuku inyanga seflethini cha sibonile igodlo zakhe hayi igodlo nje kuphela mfowethu hayi sabonga kakhulu doda siyabonga kakhulu kahle hayi angithi till next time stay blessed